gremo par drugih žanrov, najboljša komedija od vseh? Oh, fuck. Zame ena, ki prihaja leta 2024. Ranma, one and a half. Ranma? Ja, Gintama, ampak Gintama. Se Ranme spomnil, wow. Ja, ker sem gledal religiously vsak dan. Fucking YouTube, full episodes. Sorry. Ne, ker meni komedij do zdaj bil mogoče, kaj že bil, Paradise Blue? Aha. Paradise Blue. Fak, to pa še jaz. Ne vem, če je ta pravo ime, pretty much fant se vrne na... Summertime Rendering, maybe? Ne. Ne, to pa ni komedij. Ja, mislim, da ni. To pa ni komedij. I don't know what makes you laugh. Naga Sarete Iron, to je to dober komedij. Oziroma, čakaj, kaj vsem se gre. Naga Sarete Iron, to. On začne neki pride na samotni otok, Ja, same ženske. Ne, Grand Blue. Grand Blue. Grand Blue Fantasy, to? Ne. Ampak ono, veš, ko je kot študent, pa ga pijejo vsak dan, pa je like, Ja, znagi to, me. oh my god, this is so Anico. good. This is so good. Ko imaš one maskli mene, oh god, yes, this is Ko so... dobiš ulog tipa, Ja, 90 vodke, pa malo Ne. onega. I love that kind of comedy, zato je moja najljubša komedija Konosuba. Ja. Ne. Full Metal Panic FOMOFU. Oh my god, to je res. Combatants will be prosecuted. A? Combatants will be prosecuted. Poznam sem, ne vem, če sem gledal. Kaj je japonski title? Oh my god, to prosiš od mene, tako da se spomnim. Mislim, meni kdaj prej zacingla ob japonskih titlih, kot pa Ne, angliški. dejansko se japonski title ne spomnim, ampak da koncept je, da dobesedno imajo nek tournament battleground shit, ko je main character like največji dickhead pervert in pač dobesedno abuse vsi ostali combatanti. Not sure I've watched it then. Tak fucking hilarious. Če hočeš nekaj takega zanimivega, Golden Boy. Golden Boy, to je pa klasika. Old school iz pred po GTO. GTO. Yeah. It wouldn't fly today, it would get cancelled. Totalka. Obviously. But it's great. Ok, najboljša akcija. Helsing. Yeah. I love Helsing Ultimate? Ja, oba, original in ultimate. Helsing je okay. svoj Plus abridged. Fun fact. Ja, Bridge, ja, to. Favorite comedy. Torek, zato ste A Bridge so dejansko pač boljši, gledaj. Dear Chip... Ne, se ne bom. Alucard, Warzone, Torek pride as a playable character. No. A ja, to. Have to mention that since smo glih na Helsingu. Alucard Helsing will be... over, of course, yeah. Helsing je amazing. Oh my Helsing je god. amazing, Victoria Seras, crush. Mislim sej, čak isti avtor je tudi naredil Drifters. To je tudi amazing in its own right. Najboljša drama. Kdo gleda sploh? No! God damn it. Najboljša drama zame Clanat After Story. Ne, mislim, je imel drugi najbolj Ne žalosten vem, če bi ending. spadala pod I mean, he drama, has many action, endings. pač I zdaj mean, razmišljam, it kaj has sem gledala, da mi je bilo Jaz sem tako onega good. tragičnega Ker moj sem štejem. pač osebni pač preferred žanr je psihological. Ja. Nice. Ja. Psychological. Ja, to bo tako vsak rek Death Note, ne? Jaz No, poskušam spomniti mislim, da je drama, anime, pa ne morem niti tropa se spomniti, kaj je bilo samo ne tiste ta male punčke se spomnim, kaj je bila njen nek tiger. Nek name je bil Tiger. Ja, Tajga je bila. She was annoying. Toradora zakon. Ja, To je ne, eno ne, izmed prvih, kaj že on Tajga je bila žanrov. annoying, pač I Fucking hate Yandere, it. stari. I hate it. Kaj? Ni Yandere, Tsundere. Sundere. To je eno izmed prvih Tsundere ever, like totalka. I forgot. Šakoga Nošana? Ja, Ker ima ista voice actress kot za Tajgo. Ona je tak vse voice actor, ta male punčke. Vse Tsundere. Še njen voice actor je bil Zero and Skyma. Zero and Skyma tuj. Ja. MM, če hočete gledati. MM. Horimija je bila tudi Horimija. I did not watch that. Zdaj je druga sezona. Mislim, ali tretja. Ja, Pač druga. zdaj se dogaja. Ja. Druga. Bomo mogla pogledati. Ker Horimija je bil res Horimija tak je beautiful gold. anime. Ful. Oh, Ker končno ena ljubezen, ki ne gre do kisa, ampak se kar začne v relationshipu. In je like, ja, I fucking love the story of Horimiya. Another acquired taste za veliko folka. Maki.
Of course. To moraš ja. biti res fighting fanatic. Jaz sem patient until the punch lands fanatic. Bom čakal 3 dni, da delivera ta punch. Sam ta Bucky, ne? Ga moraš malo raziskati, kje ga začeti sploh gledati. Totalno nerazvrščeno. In če greš gledati Bucky, ti da enega iz 2020, ampak pol gotoviš, da je še nek 2016, pa pol še nek 2018. Kje začeti gledati? Bucky 2016 po 18 so tako animirana, da dejansko lahko začneš gledati from the get-go in boš da just of it dobo, ker ti kinda backstory povejo. Če pa hočeš res Bucky enjoyat, go watch the 80s version first. Jaz sem začel z mango, pa sem se zgubil tako halfway. Ja, sej, če je tako confusing včasih. This is Yujiro Hanma. He smiles kinda weird. Anyway, this big motherfucker right here is Biscuit Oliver. I don't know why his name Biscuit, ampak če te prime si dead. Anyways, zdaj pa gremo na japonskem, kje Bucky ima punco. Veš, kaj še tudi confusing, mogoče bolj znano, Evangelion. Order pa sploh hočem kaj. Evangelion še danes vijen kot eno najboljših. Najboljša scena v Evangelionu. Ne vem, Japonci so full. Shinji crack that soldier point. Čakaj, kdo gledal drugač filme od Evo? Ja, jaz sem gledal. Zadnjega rabim še. Mislim, tako se jih splača gledati. Boljši so kot serija. Bom rekla... Zaključek je dejansko zaključek. Ni ga je ta avtor želel. zaključek. Kaj je psihološko hoto? Tako kot Jiu-Jitsu Kaisen, ko so naredili. Za onega. Honestly, meni je Jiu-Jitsu Kaisen bolj komedija, kot karkoli drugega. Kako se pa stavim zraven presmejim. Čeprav, če se malo ustaviš, pa gledaš še malo horrible, kaj se dogaja. Ok, to Transfiguration of Humans je horrible. Ne, ampak vseeno, samo ta dialog, ki ga imajo. But then again, you know, Gojo. Kdo bere mango Jiu-Jitsu Kaisen? Moram jo Nočem si kupiti. spoilati. Ne, but just like the curse, sej bomo kmalu videli v animeju, but the curse techniques get so absurd, da zraven rabiš imeti dejansko en karakter, like Speedwagon, da ti razlaga dejansko, kaj se dogaja. Kaj že Hirakiri, kaj mu je tako ime? Kaj je to? Autor ali kaj? No, the guy. No, he's not yet in the anime. Vem, da ni v animeju, ampak sem pravo ime rekel. Ne vem, I don't remember. No, it's a side character. Dance Man, kak side character? Dance Man? Ja. A ti misliš, koga zdaj misliš? On točno ve, koga mislim. Fuck, kako mu ime? The gambling guy? Ne, what? Ne, oh my god. Ne spomnim se. Jiu-Jitsu Kaisen. I'm gonna look it up. Glej, če hočeš da ti ljudje govorijo ves čas, kaj se dogaja, Shokugeki no Soma. Ja, side characteri ti bo ves čas govorili, kaj kuhajo, kak si okusi. That they will. Hakari. Thank you. Honestly, anime food. Kdo je že to? Like, da gledala cooking anime, Sem je znan, ja. Dance Man. Mislim, čeprav Ghibli ima najboljšo animacijo. Because this is a song for the Tudi Naruto ima... Naruto se ti zdi? Meni sem bila to hungry zraven. Original Naruto je bil goated, okay? Original Naruto, ne Shippuden. Young Naruto The exams. The Chunin exam. Kako so mogli čitati? Ne, Chunin. Chunin je bil Chunin exam. Chunin exam so na konc Naruto Shippudena. That's how long it took him to become a Ne, ampak tako Gaara versus Lee fight. That was amazing. When the weights came off by you fucking cliffhanger. Cliffhanger je bil, takes off weights preden da padejo. Cut next week on Naruto. Ja, sej, Hakari je regaš. To je moglo biti ameriško, ker japonsko je kar šlo. Ne spomnim se. Tako Jaz se dolgo tudi je, ne spomnim. goated je bilo. Ampak hotel sem to reči, a ste videli? Naruto ima zdaj 25 let ali 20 let, nekaj takega. Konec koncev, pred par mesecami so naredili en video, en studio, ko je cel Naruto šel skozi. Remake. Tisto je bilo perfektno, ljudje so imeli radi. In zdaj so šli narediti 4 epizode. Ta studio, Naruto, I don't know kaj delajo, I don't know kak je na Anichartu sem vijal, da se zdaj dogaja. To se zove. Jaz sem par snippetov videl in dejansko kot teaser so naredili tisti fight, ko je med Neji pa Naruto. Oh my god, animation je tak clean. Fuck. Sam ko se spomniš, tisti nitty-gritty animation od starega Naruto je, it just fits so well. Punče so dobesedno imeli tisti force za anime, ker se v nekih novejših animejev, dekne ga tako močno, da leti skozi steni, ampak you don't really feel it. Naruto je koga fucking... Ne, pa tudi fighti so imeli
smisel, tako da je strategy. Kak je Naruto lahko sploh premagal Neji? Stari, ko je Dead Show iz zemlje, what the fuck? Izkot tebi to v glavi, this is the hole that Shikamaru used. Pol Dead pride pa da fucking shadow od podzemlji, zmaga, I quit. Ja, točno. Stari, jaz sem skoraj tebe zlomil, like, why? Tako amazing. A kdo bere Boruto? I do somehow, but... Jaz sem videl nekdo na spletu, ko je dal sliko od Gutsa, pa timske Borutoja, pa je rekel, this man, Boruto, went through so much more. I got mad. Oh shit, I got mad, ko sem to videl. Vem, da je satire, pa bait, ampak me je actually spislo. Ja, pač z Borutom pač noben ne bo toliko, ker je tak, malo bolj bratty kids, so noben ne bo zares se posebej z njim, ker so se z Narutom, a ne? Ja, se spoh zavedaš, kaj tvoj foter delal, ko je bil v tvojih letih. To tudi. Mislim, da je to dober note, da zaključimo. Mislim, da smo že pretty far in, right? Ja, smo kind of deep in it, ja. We are.